ji Washingtonê stûdyoyên Dengê Amerîka dembaş temaşevan hêja. Em careke din bi bername Kurtvizyon li ekranên Özgür Gün TV de ne. Di bername ve hefteyê de em hepîneke taybet ji mareka raporên ji Amerîka ji nîçegahanên herêmê ji we pêşkeş bikin. Dembaş temaşevan hêja. Gotbêja yekê ya hilbijartina Serokatiyê Amerîka roja duşemê li New Yorkê pêk hat. Berbijara Partiya Demokrat Hillary Clinton û hewrikê wê yê komarî Donald Trump di vê gotbêjê nod deqeyê de mijarên wek Daesh aboriya Amerîkî nirxandin. Rola Kurdan li dijî şerê Daeshê yek ji mijarên gotbêjî bû hûrbinî di vê raportê de ye. پشتی یکم دیبیتا هر دو بربجارین سروکاتیا امریکا یا دموکرات هیلاری کلینتون و یک کماری دونالد ترامپ راپرسیان دیار کرد که دو سکا بجدار بوین راپرسی باور دکن برسو نقشن کلینتون باشتر بون. پرسین آبوری ین سیاسی و پاراستنی وجوانا شر دیجی کمالا تیروستا داعشه مجارین سرکبون که خانم کلینتون باور دکت سرکفتن بسر داعشه و بریا پشتوانیا کرد و عربو خورد کرنا هرشن آسمانی بد. I have put forth a plan to defeat ISIS. من چار هنه سرکتنه بسر داعش بینم و جوانا دوید امکاری دیگل کمپانیای تکنولوژی بکین داره لداعش بگرین حتی ایدی اینترنت بکار نینید او زیده کرنا ایرشن آسمانی و پشتوانی کرنا هفکارین مین کرد و عرب بکین. دونالد ترامپ یک کماری چه نقشه بوشتر دیجی تیرور آشکران نکرن لبتنی سروک اوباما و هیلاری کلینتون خطابار کرن و پیدا کرنا داعش به وکشان هیزن امریکا عراق و گریدا. سروک اوباما و وزیر در و کلینتون ولاهیل عراقی پیدا کردن پشتی وکشینا هیزن امریکی و ویکی داعش پیدا کرد. داعش ندبو اگر جماره که لشکران لعراق ما بانا. رخنه دونالد ترامپ و سیاست دموکراتان لدمه 8 سالین بوری برسفک خورد جلای جگری سروک امریکا و هبو. اوه کسی که اوه دبیجی تو دخواست ببیت سروک. دبیجی دا کفتن بازار خانی و آقاران بوی کاردانکا باشا بوی. اوه چه دبیجید؟ من کار دیگل هر سروکان کریه و جوانا دموکراتیان کماری بون همی آوکی امریکی کار دیگرن هزر بکن کسک بیجید مقازان جه نخوشین خلکی ورگتیه اوه دخوازید ببیت سروک امریکا سروک جواتا نونرین امریکایی کماری پول راین بودمه که دریج دو دل بول سر بربجار بونا دونالد ترامپ و چندین جاران رخنه لسر داخویانین ترامپ دیجی مسلمانان گرد لپشتی دیبیتا دیگل کلینتون پس نا ترامپ دا. I think people met their expectations. از باورم اف دیبیتل آست هیوین خلکی بون. به باوریامن هیلاری کلینتون بر روانیه که باج روشان نهاده کرد. ده همان دمیدا بر سوین ترامپ بینمونه بون و آست که زور باش هبو. دیبیتا بود دمین 9 دقیقه اول سر 13 تورن میدیای هاتی بلاف کرن پتر جهر دیبیتا کادیا سروکاتیا امریکا پتر تماشاوان هبون. 84 میلیون کسان لسرانسری ولاتی تماشا کرن لپی ناچد باندور لسر رای خلک سربخو هبت. اوه هر تشتکی کفنه از بهیویا تشتکی نوبوم اوه هر ایریش سر ایکو دود کرن اری تنه ما اوه هیا دوی ولاتی دا از باور دکم مپی دوی بگوهرتنا سیاسی هیه لیج برگو از بخواه کماریمه از دنگ خواه نادم دموکراتان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ و اجاره کادی لنهی مهابیت لدیبیت کادی رپریکتر ببن والحفتیو بیت هر دو بربجارن پست جگری سروک امریکا یه دموکرات تیمکن و یک کماری مایک پنس و مهبانداری دیبیتکی ببن. خالد فتاح دنگ امریکا. پشتی گوتیبیجه نامزدن سروکاتی امریکی ریاکسیونن چی رنگی درکتنه. به راپورته ده هفکارم روین دوسکی جه چند همراهیان را پرسکریه. مشتمرن ترامپ و کلینتون روژا دوشمه بو جهه ریاکسیون جیاواز دناف خلکه دا. دمکه دا کو پیش بینی دبو گلک بابت بین گوتو بیش کرن هنگ دبیجن کو بابتن گرینگ نهاتن بحث کرن. از دبیج پیچک آرام تر بو گلک گوتنت خراب نهاتن کرن. هیویا من او بو کوپتر لسر قانونا با آغوین لمخابن وان تنه هفدو کم دکرن. ترامپ بار لسرویه کشان که سال 2008 دا کلینتون دیجی سروک امریکا باراک اوباما آخوی اونها او بباشی بحثاوی دکه. گلو اف یک و چند کاریگری لسر نرینن دنگدارن کلینتون بکه؟ ده نرین آمن دا دنگدار گلک بالی نادن سروی بابته و دیجیوه و کار ناینن. کلینتون دازانین که ترامپ وینکا پر خراب درست دکه لسر جواکا افریقیین امریکی ین که پیویست به آلیکاریه نه لشونا دجبریه.
I think that he is concerned about the African American. Ez bawerim xemêwî hene li dor civaka Emerîkiyên reş û wî ev yek di axaftena xwe de ragihand dê çarçoweya yasa û biryarê de. gelek dengdar dibînin ku hêşta planên dijî terorê nezalalin ji her du aliyan ve. I think the challenge here Ez bawerim pirsgirêk li vir ew e wek welatiyekî ez bêhtir hatime paşguh xistin û ez ê herdem bipirsim gelo me têra xwerastî hene ku em karibin biryaran bidin? Ez dibêjim dema ew derbasî nivîsîngeha serokatiyê be dê wî tîmeka piştgiriyê hebe wek Hillary û dê ew agahdariyên bêhtir bidin wî bi hêviya ku baştir bejiyên berê heyî. تا داویا هەلبژارتنان دوو مشتمرندن ماند navbera Clinton û Trump da. Gelo wê nerîna xelkê bête guhartin ya wek xwe bimîne. Ravin Doskî, Dengê Emerîka. Dilbijartina Seroktiya Amerîkî de devlemendiya berbijarê Partiya Komarî Donald Trump balê dikişîne ku aligirên wî dibêjin serketina kar û devlemendiya wî dibe sedema ku piştevaniya wî bikin. Lê pirtûkek nû ku hate weşandin li ser Donald Trumpê çîrokekî din dibêje ku di nav de hem hezkirin hem ji dijbertiyên wî jî hene. Berî bikeve hilbijartinên serokatiyê Donald Trump xwe kampanya avakirinê û biznesmanekî navdarê New Yorkê bû û bi şanazî destkeftên xwe di bernameya Apprentice da ya televizyona NBC nîşan didan. Karkirina li New Yorkê kesekî bihêz dixwaze, kesekî pêrdilgerm û ew jî karsasek baş e li New Yorkê. Ewî bi kir û xwediyên girêbestan ji bîr nekirine, ew dikare pêngav nîşawa bide. Mark Fisher û Michael Krish nivîskarên Pertûka Trump Revealed dibêjin ka çawa ew ji kardariyê ketiye hilbijartinan. Ew bawer dike wekû rêveberê cîvcêkerê kardaneke mezin got ew paşmayî wî amade dike bo çi tiştê bê. Ji encamê hevpeyvînên dirêjin digel Trump, ev dû nivîskar gihane wê bawerê ku nîşanên bazirganî sedemên serketina wî bûn. Li ser her yek ji avahiyên wî tu wê navê Trump weka nîşan bibînî û ya dawî jî hûtêla li Washington e. Ew pereyan ji dayîna navê xwe çê dike û xelkê din jî ji danîna sermiyanên xwe bo van avahiyan pirayan çê dikin an ji dest didin. Kampanya Beth Roser kontraktera danana tewalêtan bû di tevaya kasînoya Taj Mahal da li bajarê Atlantik yê wilayeta New Jersey. Buhayê wê proje pitir ji $230,000 bû. Yek ji herî bihatirîn karan bû. Lê li demê kirêya xwe wergire, Roser zanî ku Trump enflasyona xwe ragihand û perê wê nedan. Hemîne çar bûn belgenama û parêzera ji xwe re bînin heta perê xwe wergirin. Piştî 2 sal û nîvên dadgehan, Roser 30 cent li şûna her $1 karê xwe wergirt. Wekû got pirtûkê jî dihate rêzeke dirêj heye. Got ziyan gihiştiye wan ji ber ku kar bi Donald Trump re kirine. Dor ji tektîkên biznesê nivîskar dibêjin ku Trump hêşta bîrmenda di naskirina hezên xelkê de çi ji bo tama jiyaneke xweş yan ji bo girtina cihê hêja. Tu nikarî lê Trump temaşekî bêyî têgihiştina rewşawelêt. Wî tiliya xwe daye ser xemeke mezin ku ev bû demeke heye li vir. û niha jî Emerîkî wê biryarê bidin ka ev dewlemend wê bibe serokê dahatiyê Emerîka yan ne? Endama rêveberiya tev demê Aldar Xelil divê hêvpêvîna Skype de li ser mijarên girîngên wek pêwendiyên Kurdên Rojava û Amerîka, damostanîrên Cenevre û operasyonekî pêkaniya Raqayê gelek şîroveyên balkêş dide. Wek bersiva şîroveyên Hillary Clinton ya ser piştgirîdana YPG, Xelil wiha bersiv dide. Yani xwe nerxandinekî di cîdeyê got vê rastiyê bibînin di Sûriyê de hêza herî dikare bibe bingehekî û hêzekî ji bo pêşxistina projeya demokratîk û ji bo avakirina Sûriyekî pêşerojê Sûriyekî got ya hemê gelên tevayê gelê Sûriyê be bêguman giring e got piştgiriya hêzên Kurd bike feqet ne tenê piştgiriyeke leşkerî pêwîst leşkeriya gogibê kirin bigê asta piştgiriyeke siyasî û diplomasî û aborî û civakî û ji hemaliyan yani gerek asta piştgiriyê ji sînorên çekdariyê de bê derbas kirin. Erê baş berê ku em werin
ev astendin ez dixwazim li ser aliyê asta leşkerî bimînin böyle çend roja ji Senatoya Amerîkî Komisyona Peywendiyên derve rûniştinekî taybet hebû û dibir de jî Wezîra Berevanî Amerîka Ash Carter û fermanderên Amerîkî daxwaza yekser rastexwe çekdayîna YPG kirin û gelek jî pesna YPG jî dan û di çerçeveyê operasyona Raqqa da tu wan nêrînan çawa dibînî operasyona Raqqa li Washington te bas kirin şert û mercên Kurdên Rojava çi ne di operasyona de cî bigirin Eşxwe heger bi rastî ew dixwazin ji Daişê xwe rizgar bikin yan jî herêmê rizgar bikin hêza aktif ya çekdarî jî YPG'ye û YPG pêkhatiya wê jî kesên ku di nav de kesên xwedî bîr û bawerî û nerînek û xwedî nerîneke siyasî jî ne hema her kes wisa hatine gel hev lê ji bo goberê xwe bidin Reqqa ji bo mikaribin van xebatan bi hev bidin meşandin giring dewleta Amerîka jî vê zanibe yani xebatekî wisa hevbeş bi hevrin li beramberî wê gavên got gerek ew bavê jin hene mînak divê demê de guftugûyên li ser lêgerîna çareseriya siyasî ji bo Sûrî li Cenêvê tên kirin pêwîst e em wek nûnerên siyaseta got li vir tê meşandin em li wir amade bin di nava çareseriya siyasî de di do ana sîstema got Sûrî ji ana pêvê tê de were birêvebirin sîstema federaliya demokratîk e sîstema federal ana em amadekariya xwe dikin got li Bakurê Sûriyê vê sîstemê pêş bixin ji bo bibe mînak ji bo tevayê Sûriyê gerek e ew piştgiriya vê sîstema federal jî bikin û ji xwe li kêleka wê ew tiştê guhatî gotin piştgiriyeke çekdarî mübaşer bi çekan û bi wekî din ji bo hêzên YPG û YPJ ev heye giringiyeke heger ev hersê merc û şert pêk bên wê çaxê em dikarin ji bo Reqqa û ji bo Hemid Everê bi hev re xebatê bidin meşand. Başekekî alder hinek jî dixwazim tu rola Tirkiye bikî li vir jî ew xebatên Tirkiyeyê bêjin hemberî Kurdên Rojava ji nêzik ve te şopandin hewlekî mezin heye. Rola Tirkiye di çerçeveyê peyvendiya ve bi Amerîkada û bi giştî di mesela Sûrî de çaba dibînî. Her wiha rewş li Helebê jî gelek tevlihevtir bûye xerabtir bûye gehiştî astekî pir xerabtir bombebaran berdaman ve wêrankirin gehiştî astekî pir bilind di çerçeveyê Helebê dest pê bikî rola Tirkiye çaba dirixînî. Türkiye roleke pir xerab lîst de dindirê Sûriyê de yani ji roja destpêkê de gişoreş dest pê kir rolekî xerab lîst got grûpên çekdar yên girêdayê xwe damezrandin û dindirê Sûriyê de şêwaz û rengê şoreşa Sûrî tev daguhertin û stratîjiya wê jî daguhertin û herî dawî Erdogan ji bo got karibe desthilatdariya xwe biparêze û dijî Kurda û li dijî demokrasiyê xwe biserxe têkiliyên xwe rejîma Sûrî pêşxist yani ana Erdogan û rejîma Beşar Esed bûne hevalê hev û ji ber vê jî ew î kar kir got Hemid Everên got hêzên opozisyonê yan çekdarên opozisyonê tê de ne wan ji wir derxi wan hereman dîsa radestî rejîma Beşar bikin li dareya û li pir deverên derdorî Şamê û li hema pêk anî ana jî dixwazin li Helebê vê mijarê pêk bînin û rê didin rejîmê û alîgirên wê got li van grûpê din bixin Erdogan çi dike dibin navê rizgarkirina Cerablûsê Daişê esas çi kir heremekê dixwaze pêk bînî got van grûpên got dijî Beşar bixebitin û grûpên girêdayê wê jî grûpên Daişê jî teva van herema dikom bike hedefê wan bide guhertin dewsa got hinek ji wan li dijî rejîmê dixebitin wan jî tê xil cebheya li dijî projeya demokratîk yan jî li dijî gelê Kurd. Niha jî em raportên nûçegihanê me zana Ömer dînin pêşve ku li ser bûyera peyamnera Rûdawê rengîn şer amade kir ku ronî bîne ser mijarê got şero îddia dikir ku bûyê armanca êrişekê li deriya Semelka di raportê de berpirsên asayişê Rojava vê yekî red dikin.
ده هفته درباس بوی در روزنامه‌وان کجن جی دستگاه روداوی کار دکه گودما خواست جی هریما کردستان درباسی هریما کردی لسوری ببه دریا دریه سیمال کده او لراستی استنگی هات جی آلی آسایش روجاوای کردستانی ده روزنامه‌وان رنگین شهر و دویدیه که ده گو روداوی وشان تیده دبیجه گو او لراستی لیدانی هات دست به کفریا کریه اسایش گو دویت وگریم گو از ناو گریم من دنگی خواه بلند کر وان هات از چار اسایش بون دو زلام بون دو جن بون گوت نجنان وی بکشینا وقتا از کشاندم او تشتاكو از قد جبير ناكم هجر از ولات جبير بكم از حستري بابي خوي شستو دسالي جبير ناكم تجاري او تاكو كشاندم بابم قال لك ايش بابم جو حركه جام كينجي بو كردستان بغرا هربلات اهانه نجم جو يابو اهانه زيدي بينينا ده همان دمیده ریوبری آدری سیمالکا رد کرگو آسایش توندی لدیجی رنگین بکارانی و دیویجه گو بریارا دادگهی هبو گو رنگین شرو در باسی روش آوانه به لأبي تشتي رازين هبو قوتن دكرن خبر دان أو دكرن مجبور أسايشا جن دست وقرتن أو خصن ساري دي سازيفراندن برقايكي أو تسليمي آلية دكرن تلي خصن أو نبو تخبري نباشير نهاتن قوتن بيارا رنگین شرو و دنگاوی لهریما کردی ودا روزنامه‌وان و چالکوان لسر مالپرین پیوندین جواکی پشگیریا خوش بو رنگین شر رو نشاندان روزنامه‌وان جوان تتر دریا دنگ امریکا ره دوز ل آسایش روجاوای کردستان کرگو ریزگرتن جمافی روزنامه‌وانان ره بگیره د تسبیگ د تشتکی سرکه هی گوگ لپرسینک چه به بویرا بویه تا گوگ وقت بجن امور بو ده حن جمره افجا عليكي ده جاليه ده يعني وقت بجن بغض النظر گوگ اف ایریش هانی بویه اف لخستن بویه یا نبویه اف يعني قد خکرنا روزنامه‌گریه لهریما کردی لسوریای بدهان دزگه راگاندنی هنه و بریارا ریوبریا راگاندنی یا بسر ریوبریا خسر ده دسالا درباس بویی ده و دو کنال یک جیرودا و آدن اورین خاطن خده خکرین ده انجام آوی ده دو نوچه گهانین ین و هر دو کنالان جهریم خاطن دور خستن زانا عمر دنگ امریکا سیمالکا هزین کردی و ین عراقی آماده‌کاری اپراسیون مزین یا رزگار کردن موصل جدت داعش لدامینه نزیکبونا اپراسیونا رزگارکردنا باجار موصل کتیت قوناغین آماده باشیه دا چه جلای سپای عراقی یان هزین پیشمرگی لوما ایرو لباشور و باکور و روشهلات باجار موصل لشکر عراقی و هزین پیشمرگی جاوری بریارا کوتایی نه امید رکن واثق حمدانی فرمانده پلیس نینوا کو بالک سرکی بجداری دو اپراسیون دا بکتن وسا بو دنگ امریکا دیار کت کو زنگا دست پیکرنا اپراسیون رزگار کرنا باجار موصل گلک نزیک بویا دراستی دا هزن و بجداری دا آزاد کرنا نینوا بکن جتوای هزن لشکر عراقنا جو وزارت نافخو و وزارت براوانی و چکدارین عشیرتان پشت همو آماده کاری و راهنان بوان هاتین کرن. جب باریاور امیندار گشتی وزارت پیشمرگه د پیوندی کا تلفونی دا دیارت کرد کو کوتایی اف ساله د بیت کوتایی داعش لسرانسری عراقی هر وسا امیندار گشتی وزارت پیشمرگه د بیجید بغدا و هولیر رکفنک لسر اپراسیون رزگار کردن باجار موصل امضا کریه به آماده بونا نینرن ولاتن زلهیس غير كوردكاري بلان او جوريه زاني كبرداريه كلا شركه بلاو كينو چونك افيت الزانياريه بود جمن كداعش طبعا او هي زاني بيجمرجو هي كان تري باراسنياريم همويان آماده كاري كده بو بجاري كردن لبروسي شال كردن ويزمان لو زياتر هي ك بجار بلو بروسي يعني هو بي في سل لو زياتر اذا كان آماده كده وشاوري کاتژمێری سفرن بەردەفکێ فەرمیە هۆزên عەرەبان لە باژارê Mosulê dibêjît 15,000 genç tomarkirîne wek heşda eşaîrî ji evî sercemî pitirî 3,000 hatine çekdarkirin da ku beşdariyê di şerê Mosulê da bikin. تخرج وتدريب درچون راهینانا 15,000 چکدارین اعلان و بویه مد کامپین لشکری وکرنه لربیعه و لدمردان نها لربیعه راهینان دکن و لدمردان لباشوری موصلی چکدارین اعلان بشداری شر دجی داعش دبن
بێگومان دەمێت دەست بە ئۆپەراسیۆنێت هێتەکردن دێ gelek xelek awarey Herêma Kurdistanê û Başûr û Naverasta Iraqê bin. Lewma pêşbînî hêtekirin ku zêdetir ji 1 milyon hewlatiyan aware bin. Lewma niha kemp li derdorên bajarê Mosilê têne durustkirin, mîna kempa Nergezlî û Xazir û Emele û Geyara. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Mosil. دایکên Şemiyê ji di sala 1995 vir ve her roja Şemiyê li qada Galatasarayê Stenbolê nobederiya dadê dikin û çalakî rûniştinê pêkçînin ji bo axubeta zarokên xwe yên vin da di çalakiya şêsit ya vê hefteyê bi girseyê hat li darxistin. Dayikên Şemiyê di salên notî de bi şerê dijwar ku li Herêma Kurdan dest pê kiribû û pişt re bi sedan kes di bin çavan da hatibû wendakirin, çalakiya rûniştinê li qada Galatasarayê dest pê kiribûn. Her çiqa skiryarê wendahiya nediyarbin jî her yek bi çîrokek wenda bûbûn. Yên ku ji mala wan birin, yên ku ji karê wan û yên ku li rê. Ferhat Tepe notu sisiyanda 1993 ji bedîsî birin. Wî bin çavan da deh roj piştê deh rojan cenazeyê wî daneme. Kurê min Özgür Gündem muhabîrî bû, qestecî bû. Evîzî failî meçhûl cinayet gotin. Belê failî meçhûlê wan bellî ne. Me yek û navê wan zî hebû, me navê wan zî got. Me got ev yani awtî wan têda heye. Sorunliyê vî ravandinê haniye. Kurê min bî awayî birin qetil kirin. Dayikên Şemiyê ji sala 1995 vir ve ne zivistan, ne berf, ne baran, ne ji germa havînê. Her Şemiyê li qada Galatasarayê ji bo aqubeta wendayê xwe bipirsin, 21 salek ku tenê bi daxwaza kuştinên dibin çavan da bila bidawî bin, aqubeta wendahiyan bila were eşkerekirin, berpirsê wan bila bê dîtin û dadkirin kom dibin. Em notu pêncan heta niha li birin 600 hefteyê me çêbû. Yani daxwaziya me sadece diya bû em dixwazin kesineyê hundakirin ê ku hatine hundakirin jî katilê wan werin derxina ortê. Dayikên Şemiyê her Şemiyê li qada Galatasarayê çîroka wendayek vedibêjin û daxwazên xwe dubare dikin. Her wiha dayikên Şemiyê yên ku her Şemî li qada Plaza de Mayo ya Arjantinê kom dibin, ji bo hevgirtinê jî peyama xwe ji dayikên Şemiyê yên qada Galatasarayê re şandin. Hêjayê gotinê ye yên ku li ser pirsa aqubeta kesên wendayî salên notî bûn jî nehaketin refê ku kiryarê wan nediyarin. Ji wan yek serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî bû ku sala par li Amedê hat kuştin, di rûniştina şesedî de hat bîranîn. Piştî şerên li Herêma Kurdan wek salên notî Kurd dibin çavan de tên wendakirin. Ciya banî ganiye xwarê gundê me şandiye malê me şandiye malê me şewtandine. Çoluk çocuğê me kuştiye di dize dixwe dide hevalê xwe. Em jî pir perişan kirine em çi bêjin xwişka min. Ew zulma serê me xeserî gavurna bira xelqê me çavê xwe veke bana binivîse. Bira Kurdê me çavê xwe veke bira Kurdê me haş xwe hebin bira wî xwe bidin xwe bira Erdogan sabûnmiş nekir. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol. Nivîskar Fexriya Atsay tevî ku ne endama Sendikaya Mamosteyan Eğitim Sene jî berê demekek ji aliyê Hêzên Evlekariyê Tirkiye ve hatibû bincavkirin. Nûçegan me Xedican Farqîn ev raport li ser rewşa Atsay amade kiriye. Li gorî daneyên Komela Mafê Mirovan di 5 rojên rewşa awarte de li Tirkiyeyê 40,000 kes hatine desteserkirin, 20,000 kes hatine girtin. 80,000 kes jî ji kar hatine dûrxistin. Ku di nava wan de bi hezaran mamosteyên Kurd jî hene. Heta niha bi dehan mamoste hatin desteserkirin û bi dehan jî hatin girtin. Piraniyê mamosteyan endamên Sendikaya Eğitim Senine. Lê mamosta zimanê İngilîzî Fexriye Atsay ku ne endamê sendikaye û bi berhem û wergerên xwe tê naskirin, ji kar hat dûrxistin û rojê şemiyê jî hat desteserkirin. Yani sedema ku ez İzmir'e mezun bûm û dîsa ji Kurdistanê ew tenê diya min e.
جبر روشا آوارته اوقات شی نکارن حتی 5 روزه هرن دیتناوی فخریه اصای حتی نها 15 کتابن سر کرد و کردستان جزمان انگلیسی ورگرانده کردی و ترکی همین بر همین وی وشانخانه آوسای عدن چاپ کرن ریو بر وشانخانه آوسای آشاخا آمده سونگل دوراکر کد همان دمیده حوالا فخریه اصای دبیجه او حیر مایکو دما بهیستی فخریه حتیه بن چاپ کرن تشتي سياسية هي ايديولوژيك اصلا كو علاقه تشتكي تنا روشن بيرش خو و سر كردي كاردكي ليو كدم بايديولوژيا ربري خصنا ر تشتكي كو بشدت على قدر علاقه تشتكي نينا aynı Musa Fahri Eldazi van meselede van roja o mamustaya götün bu semboleki çünkü ali şiddeti ali illegalite tüm ev bütüneye tişteki küçük şiddet karın suçlar bakın kovareki idare dikin karı bejin karın bejin tu jibu doza Kurdistan'ı da xabiti ava karbet karbi dibi tu jineki peşketi Kurdistan'da am jibu bir serfiraziya jibu magja gayr karın bejin tu pır çalaki diki fakat nukarın bejin tabi hukuki kiriye taadai kiriye tabi osli kiriye em kabul nakin yani ev bu xoş şahsiyet evi destur nadiki vantıştan bikin صدق زیلند دزانین کو نها روشکا به عدالت هی او به هزاران کس دست سرکرینه او گرتیگه تجینه نش تجابونه بونا و نبدهان به هزاران کسا مگرتانا نها تاني التجارة هتاخد قاسي رشبين نبوبو من صالة نوتيجي جيانا صالة برين هاجي من جاي از ديار بكر دجيمة في عبدا صالة هاو قاسي از بهيفي ورشبين نبوبو خجيجان فارقين دنگ امريكا امد محمد بکیر هستیکی 83 سالیه و هرمچای کرمانج دژی. اپی محمد تبی کالبون آخه هنجی بردوامه به دستن خو قادوسان آنکو هنگلن آوی چدکه و به بریاره کو و هنر خو بدومینه. گر تو لقادیسن آوی بپرسی تو ماتمای دمینیکو مرووکی تمنوی 83 سالی چدکه. اپی محمد یه بناوی استاد ناسکرن. به دستن خوا آلاون داگرتنا آوه و زیته پاپور و لکسان چه دکه؟ من برای مشابک چه دکر؟ مشابک عالم پاپور چه کرنه کندری پاپور مرا خرد بی مدبر حلب چه دکر نال بدر ایفین کسی نیستونی چه کرد مدبر حلب چه دکر کدر خرد بی ملی دنری فلان در خرابیه مکتبه ها رو که نکو جاته میگیانه پاپورا چه دکم افتلی لوکسا جات چه دکم و پاشه نکو کل بیمه عزیز و قدس نو چه دکم قدس قولاینه برای متشی گران چه دکر تشی وکی برمیله زیته تنکه تنوی اپی محمد بیتری 6 سالی قادوسان چه دکه مینا پرانیا خلک سوریه ایشو کل دیتن لی کاری خبر ندار قصه من چورنک کوک اشتما وارگو دو دیل لبنان در اول ترکیه نه خیال دو شغلن یکی لبرو او مکتبه مدیر مکتبه اساسیه هاوجی می اسا هاوجی 25 سال 3 سال تقاعد که ببه دیگه چوچه که چونه ترکیه یک هندابیه این هندابیه صورت بخور رو به کلک صورتی میدن و بکشینن به تندرستی اوی نباشه لی حس کرنا کار دهیله هین کاری خواه بردوام که و قادسن اپی محمد لسرانسری جای کرمانج بندیتن هم نوکوی دبین بعد جهاز که برنوده و جواب شنو مبال بر حلب لورجی شغلی و دل بداره جی صوبه چه دکرن خلقین چه دکرن پاپور چه دکرن لوکس چه دکرن تشگه چه دکرن اینو که حال نموی جاونو بینو بیتش دیگه برده بس خودسته سر اینجا چه دکه شته هونو که تبیکو با آوایکی دست پیکی آپ محمد قادوسن آوه چه دکه لسرانسری جای کرمانج ولاتین عفرینه لآپ محمد دگرن داکو قادوسن آوه جه ببن جنافجای هما باتا گنده عربا امین مستو دنگ امریکا
Temaşavan delal ev bu Kurtvizyona ve hafteko hatsar ekranın Özgür Gün TV. Em bihevine ku bername bedeli ve bu. Nerin, rehne o peşniyarın xebriya, e-mail, Facebook o Twitter jimere beşinin. Em hevidarın hun haftaya verajı bimerabın bimene xoşiye de dembaş. حتى برنامج كدن بمن بخشيله